بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الكريم الرؤوف الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم
أحر الترحيب فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga katautay manghuran, hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagsarang sukul, iwan pamudji, sin yari kita nyo biyayaon, piaabot niya, panaglaan hangpu adlaw sin bulan Dhul-Hijjah. Bali, adlaw yan, hikarwa adlaw na mga katautay manghuran, karena kahapon in panagnaan, sin bulan Dhul-Hijjah. Alhamdulillah, mga katautay manghuran, in mga yadlawan ini, hangpu adlaw panagnaan ini, amo na ini, in na itong sarayaw-rayaw yadlawan sin dunya. Amo in mapatut sa uton sin kita niyo, mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumunay sin ginisan tiragbusan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini amo na ini mga yadlawan sarayaw-rayaw, wayroon na makaliyo, dahil ha mga yadlawan ini biyayan. Misan pa in yadlawan sin bulan Ramadan, masi labi marayaw in yadlawan panagnan hangpo sin bulan Dhul-Hijjah ini, amo indiyay takato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dengkan Ibni Abbas radhiyallahu anhu, mariwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Wayroon mga yadlawan, amuin labi kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-amal ibadat dahil doon halawman niya. Dahil ha panagnaan hangpu adlaw ini sin bulan Dhul-Hijjah. Hangkan na mga katautay manghuran, misan pa in yadlawan sin bulan Ramadan, masi labi marayaw in amun panagnaan hangpu adlaw sin bulan Dhul-Hijjah ini. Buat malaingkan bang pagbisarahan induman isabyayan na labi marayaw in kahinapusan ng pudum sin bulan Ramadan. Sa ito rin dito hato in pag-iyanon Laylatul Qadr. Subhanallah, amin labi marayaw dahil hangi bulan hambuk dumyo ni pag-ibadat. Narindi sab amin panagnan hangpo adlaw sin bulan Dhul-Hijjah, maita siya amuin na itong sarayaw-rayaw isabyadlawan sin dunya, sabyan halawman niya in yawmul Arafah. Amuin sarayaw-rayaw isabyayan, amuin yadlawan sin patahunan, yawmul Arafah. Amuin kumugdan lang tabiyan, August 20, 2018 insyaallah subhanahu wa ta'ala, hapatahunan ini, amuin declare kato tanyo si mga kaulamaan tanyo. Mga katautay manghuran, dendi hayni magbalik kita nyo pa baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalabyan sin yadlawan ini biyayan, amuin wayroon na lumabi mga yadlawan hipag-ibadat pa Allah ta'ala dahil ha panagnan hangpu adlaw sin bulan Dhul-Hijjah. Laong si mga kasahabatan, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, misan pa ya Rasulullah in luas lungsad haran mo biyayan, haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-atubang iban sin satru. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah, misan pa in luas lungsad haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-atubang iban sin satru, di makaliw sin amuin karayawan diara sin amuin panagnan hangpu adlaw sin bulan Dhul-Hijjah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dhalika bi syai'. Buat nalaingkan sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin hambuk usog na gimwa siya, nagluas lungsad, nagatubang iban sin satru, iban sin ginhawabaran niya, alta niya, manjari wala na siya nakabalik. Nami ito yan na yung panahon niya ito yan. Amurayat to. Ampa, amuin,
regular magluwas-lungsad haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, di makaatuhan in karayawan madawhat sin kita ni mga bariman, mga katao tayo manghuran, bangtan niyo sa utunda sin pag-amal ibadat in panagnan hang po adlaw ini sin bulan Dhul Hijjah. In hadis mga katao tayo manghuran, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Naraya sabi at mga katao tayo manghuran, amuin mapatut hinangon sin kita niyo, amuin pakayuntan niyo in mga waktu sarayaw-rayaw iniren yadlawan sin pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Magbasa kita niyo Quran, sarayaw-rayaw na matamatan niyo, bangtan niyo kakausan, hari na riyan, amuin masapat kita niyo magbasa sin Quran, adlaw-adlaw ito ang ka-Jews biyan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, mataod yato karayawan madawhat tanyo biyan. Danikyan in kaibanan amal ibadat biyan. Amuin diin yung kakausan tanyo, magbakti padua maas, magtabarro, alta biyan, manugpat ka sila sa paaso kampung, tumawag adya ka cellphone mo biyan, mangkaw anli biyan, na mangumusta, mauno na yung kahalan nyo, paaso kampung mo, kan ina ama mo biyan, itong yato panugpat ka sila sa. Dahil nga mga sarayo-rayo ibadat mga katao tayo manguran. Magdikir kaw, hakatan waktu mo biyayan. Amuin, nagahali-hali kaw, nagdadrive kaw biyayan, na magtahalil kaw. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, mga katao tayo manguran, ini biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yadhkuru smallah fi ayyami ma'lumat. Manuntum sila pa kabasaran singan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magdikir sila ha mga yadlawan, amuin kiya ingatan yan, amu nalong ta amin natutuhila, amu nalong ta yung panagnan hang po adlaw sin bulan Dhul Hijjah, patauron tanurang dihayni in pagdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumakbir kita niyo biya na sin takbiran long tabiyan haylayabian inyat jari na mga katao tayo manguran. Itong ito pagtahalil, pagtakbir, pagtahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah mga katao tayo manguran. Ini itong damikyan paksa, bang in bulan Ramadan, itong siya paksa, sukod dakula makaabot kita niyo sin bulan Ramadan, amuin maglugpo kita niyo halawman niya biyan, mag-amal ibadat sampai matamat ang Quran sa suko sin mga sila, amuin mahapal magbasa Quran, iran sin tiragbusan amal ibadat, makusog kita magtabarru alta magsarak kabiyayan. Subhanallah, damikyan in panagnan hangpo adlaw sin bulan Dhul Hijjah, in ini itong damikyan paksa sukod dakula mga katao tayo manguran, sab in ini na itong siya afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarayaw-rayaw na yadlawan sin dunya, amo na in yadlawan panagnan hangpu adlaw sin bulan Dhul Hijjah. Kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaaunan niya magpuasa siya dahil nga panagnaan sampai pa hikasiyam, amo inlaw ta kasubangan sin bulan Dhul Hijjah. In ini mga katao tayo manghuran sa suko sin kita niyo yari hula biyayan, amo in wala tiakdir makahaji tahun yan na masi-masiin kalabyan sin Allah subhanahu wa ta'ala maluag biyayan. Piaon niya in panagnan hangpo adlaw sin bulan Dhul Hijjah, hasupaya in kita niyo yari hula biyayan, makataho kita niyo karayawan sa taud-taud damikyan biya sin mga katao tayo manghuran tanyo yatwa Makkatal Mukarrama, nagtunay sin pagnaik haji itong salago dahil mga salago-lago amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalabdian mga katao tayo manghuran sin Allah subhanahu wa ta'ala, amina supaya kita niyo mabiya sin kanila makadawhat karayawan sa lago-lago. Alhamdulillah, hangkan na in aturan biyayan diyata kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kita nakaniyat magkurban na apabila sumud na
in panagnaan hangpu adlaw sing bulan Dhul-Hijjah na naglangin Rasul sallallahu alaihi wasallam di na kita manjari mag-ig uno-uno na buhok atawa bahib wa pamarananta damikyan imagtup-tup diyan. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatil ashar wa arada ahadukum ay yudahi fayumsik min sya'rihi wa azfarihi wa fi lafzin fala yamassa min sya'rihi wala basharihi syai'an hatta yudahi. Apabila sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sumudna in panagnaan hangpu adlaw sing bulan Dhul-Hijjah ampa inhang katao kami mabaya magkurban na di na siya manjari tinggalan niya na in mag-ig buhok atawa bahi buday nga pamaranan niya iban sin magtup-tup diyan. May ta unin hikmat dan dituhat mga katao tayo manghuran hasupaya mabi kana naman taniyo in parasahan si mga katao tayo manghuran taniyo naghadji amin bang sila sumulog na sin ihram nila sumud na sila palom ihram amin dua ka kana puti biyayan na di na in kaunan nila manjari magtup-tup mag-igbahiwo maggunting saluway halom ihram sila tubiyan nagtutunay sin pagnaik hadji na inya to hikmat mga katao tayo manghuran hasupaya kita niyo makataho day sab karayawan makadawat kita niyo pahala biya sin mga katao tayo manghuran tanyo yadto nagtunay sin pagnaik hadji in iyan mga katao tayo manghuran day nga kalabyan sin Allahu subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya bariman manjari niya mga katao tayo manghuran in pangadjian tanyo hawak turuman ini amo na lang ta in pagsabar hawak tu musibah pagsabar hawak tu musibah labi luba na masatan nyo ini mga katao tayo manghuran amo in na kesa ako pantaniyo piyagkarungan tanyo kanius-niusan duwaing kauman amo in kyugdan lang ta sin aramala biyayan indakinis na biyayan na in ini mga katao tayo manghuran di ini mahidjatul buat malaingkan hatiranan da sin pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab karna na ini daing ha pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala mabaya kita ilan sindi na in iyan asal jumatu asal paaunon sin Allah subhanahu wa ta'ala kialukis na hapakadaran daing nga sabiat to na wayroon na mahinang sin kita nyo biyayan hasupaya mahidjatul in pakaradyaan bang diatungan sin aramala buat malaingkan hatiranan dakuman sin pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab bang sa bang laungta magmasukal kita biyayan mag astul kita biyan magkutti sin pangatayan ta pa Allah subhanahu wa ta'ala na di na tumapinda in kahalan biyayan sabab karena amuyat to in kialukis biyayan sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhun niya dahil hapakadaran sin kita niyo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala naraindi hay ni mga katao tayo manghuran in mapatutinangon sin kita niyo mga bariman amo na lang ta in magsabar biyan sabaran tanyo biyan in amo in aramala kumugdan hakabuhi tanyo biyan mga katao tayo manghuran sabab karna in kahalan sin kita niyo mga manusia den di hadunya na duara biyan dumatong aun waktu karayawan pag-ubusyat to dumatong na isab kangian biyan amo adya ini in kahalan sin kita niyo manusia magliw-liw na sadya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas in mga yadlawan yan na paglibot-liboton namo pagliw-liwon namo hantara sin mga manusia mangi marayaw in kahalan maglibot-libot na sadyan mga katao tayo mangura na kabuhitan niyo sabab in dunya ini na pagtahon siya darul ibtila kabuhi pagtutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala biyan pagtutukasan sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala salukay yari kita dunya biyan
Amo yan, amuin hakikat sin dunya. Pagtutukasan mga kataw tayo manguran. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amuin nagpapanjari sin kamatay, iban sin kabuhi din dia dunya, hasupaya kamu tukasun sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang hisiyo rin kaniyo in mag-ammal sin sarayaw-rayaw hinang aammalan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawaktu tukasun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na amuin tutukasan musibah mga kataw tayo manghuran. Tukasun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang matanda pagparat sa ta kaniya, di da mahinggong pag-iman ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, iman sin pagsabarta, bang kita sumabarda pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sahab karna, aun dita sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga manusia, mag-ibadat sadya biyayan, mabuntol sadya, bang hawak to karayawan biyayan, hawak to kahayangan biyayan. Nain ini mga kataw tayo manguran, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nas may ya'budullaha ala harf. Aun din mga manusia, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, huka-huka pag-iman nila biyan. Halong pagduwa-ruwa, bukon mahuhot pag-iman nila biyan. Nagduwa-ruwa, nagsasaksak sila biyan. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Apabila aun dumatong kaniya karayawan, marayaw kahalan niya, na gawhot pangatayan niya biyan, mag-ibadat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Sumagawa bang siya tukasun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, paratungan na siya musiba aramala, mapinda na pamayhuan niya, kaunan niya dahil hapag-iman, di na siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay magkupur na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod biya kaunan sin manusia, masatan yung mga kataw tayo manghuran. Hangkan na Allah subhanahu wa ta'ala, tukasun niya biyan. Paratungan niya aramala, ipon niya, hasupaya gumuwa tuod kamattanan sin kahalan sin ipon niya, amon nagdaawa bariman niya un. Narain dihay ni inhambuok mga manusia biya biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mag-ibadat sadya, hawak to kahayangan, hawak to mayantiyukas sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin aramala, na napinda na kahalan nila biyan. Di na mabaya mag-ibadat. Nabi masa ini mga kataw tayo manguran, mataod pagkaruan tanyo. Mag-ibadat kita, nagsasambahayang biyan, manjari datungan pa kita si mga biya ini biyan. May tayo ining kahalan tayo ni biyan. Nain ini mga kataw tayo manguran, amunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sahabat biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, khasirad dunya wal akhirah, dhalika huwal khusranul mubin. In mga manusia biya ining kahalan nila, na naluri na sila dunya akhirat. Sabab mayta, wala sila nagsabar, naluri sila rin diya dunya. Sabab karna naig pag-iman dahil halong pangatawan nila. Sabab nagmasukal sila, wala sila nagsabar. Sampay tinggalan nila ng pag-ibadat, nagkupur na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod biya ini mga kataw tayo manghuran. Tukasun sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan anak biyayan, naunin hinangon biyayan, sumakat pataas bud. Matto, magpusba sin katampat-tampatan, magkadya, hasupaya law niya, makaanak biyayan. Mataod biya ini kahalan. Diatungan musibah, kimulangin alta biyayan, na bankrupt biyayan, maray ilaw niya siyukot kita biyayan, malukay na kita wayroon, nakapusba, nakalabot matupatas bud, na amo na ini mga kataw tayo manguran, huka-huka lang sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-iman, bukon gawgot biyayan, hawak to datungan na sila sin aramala musiba biyayan.
nagsasambayang biyan sa nitya hamasjid sadja waktu mayan biatungan panukas sin Allah subhanahu wa ta'ala lisuan nag-ibadat sa kaula-ula blinin niya siyusun niya Allah subhanahu wa ta'ala nag-ibadat na kita law niya ini pagus datuhan pa kita sin mga musibah biyan di na ako lang mag-ibadat magmasukal na siya biyan la ilaha illallah na ini mga katao tayo manguran amo na inimbita sin Allah subhanahu wa ta'ala aon nga mga manusia magtag-ipon kaniya na huka-huka biyaya ng pag-iman halawang pagbuwaro ang pag-iman bukon gawgot mag-ibadat sadya awak to kahayangan karayawan in kahalan so mga bang datungan na sin tutukasan musibah biyan in kalaba ala wajhihi mapinda na in pamayhuan niya biyan pindahon niya na yung kahalan niya biyan dahil nga pag-iman magkupur na dahil nga nag-iibadat magmaksiyat na dahil nga sabi at ubita sin Allah subhanahu wa ta'ala khasirat dunya wal akhirah naluwi siya rin diya dunya naiging pag-iman niya sabing pagsabar mga katao tayo manguran in iyan tumtumuntan niyo nisful iman hangtunga sin pag-iman pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala wal akhirah luwi na siya damikyan hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat sabab karna wala niya na nadawhat in sa labgo tutong basan pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga tao aun kasabar biyan mga sabat luwi na siya sampay hadlaw akhirat dalika huwal khusranul mubin indamikyan yan amo na yan in sa luwi matampal hangkan na mga katawtay mang ini ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot as suratul hajj hangkan na mga katawtay manghuran na in pangadjian tanyo hawak turuman yan amo na lang ting pagsabar hawak tu musibah sabab karna na in inibiyayan pag-iman tanyo in ayaran tanyo rin dihay ni pag-iman na katawtay manghuran hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam sipat niya in sipat sin mga bariman in kaaunan sin katan kahalan nila mangi marayaw karayawan na sadya maita gayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mamakay sila sin pagsarang sukul iwan pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala di magkaringgong in pangatayan nila in lasa nila in pagpatikupo nila in pagmabuwa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala katan kahalan mangi marayaw di magkaringgong in pangatayan nila nga sabi at tugay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun sipat sin matan bariman ajaban li ambil mu'min maka ajaib in kaaunan kahalan sin bariman pakarajaan niya maka ajaib maita inna amrahu kullahu lahu khair bunal to din pakarajaan sin bariman katan karayawan kaniya walaysa dalika li ahadin illa lil mu'min in iyan di mo kawaakan buat malengkan habar iman da biya din kahalan niya in asabat husarra syakar fakana khairan la bang aun dumatong kaniya karayawan magsarang sukul siya pa Allah subhanahu wa ta'ala fakana khairan la na itong dayat to karayawan niya yan subhanallah wa in asabat uddarra sabara fakana khairan la bang isabin kumugdan kanya aramala musiba magsabar siya pa Allah subhanahu wa ta'ala karayawan da subhanallah mga katawtay manghuran hangkan na sabdasin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaaunan pakarajaan sin bariman maka ajaib mangi marayaw karayawan na sadya in amuin madawhat niya subhanallah mga katawtay manghuran labi luba na tuod in pagsabar mga katawtay manghuran sababin iyan dahin doon hayan kamaumuhan in manusia makupur pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na inintapik tanyo sabab karna na laong tabian critical biyan in kaaunan sin pag-arama sin manusia datungan musibah
bang siya di makasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala na mataod piyag kasakupan taniyo, amuin mahinang sinano siya doon naka in magpatay sing ginahawabaran, magbuno sing ginahawabaran, magbugso, lumakso din atas building, may taunuhang kanyan. Sab sin musiba, di na niya kakausan diyan, daw na pikilan niya biyan. Di niya na kaya biyan. Na, dahil sabi at magpatay na sin ginahawabaran. Na ini mga kataw tayo manguran, dahil nga dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Sabi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in manusia nagpatay sin ginahawabaran niya, nagdugso biyayan, sintiyan niya, hadlaw akhirat, buhiun siya, biyatun kaunan niya, hinang niya, salama-lama, halaw mapinal ka jahannam, siksa niya, magbugso adya siya, sintiyan niya, magbugso, matay na isab siya, magbuhi na isab siya, magbalik, bugsoan niya sa bintiyan niya, inya to siksa, salama-lama niya, halaw mapinal ka jahannam, masupaya ka na naman niya, tuod yan, balik-balikan yan. Nangkan na mga katao tayo manguran, gamayan, na niyanam niya na inamuin sakit diyan, piyag balik-balikan na sadya diyan. Sa kawa, majagjag inbaran niya to, buhiyon na isab siya, magbugso na isab diyan. Ngayon na na-solve diyan, inamuin problema niya, sin pagpatay niya, sin ginahawaran niya. Damik yan, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in minum lasun diyan, inut-inut, nahaluin lang sin pamaranan niya, niyatay siya, buhion siya hadlaw kiamat, halaw mapinal ka jahannam, diyatin kaunan niya, mag-inom sa lasun diyan, wal iyadu billah, salama-lama, nanamun niya raisab, sa kahara, mahanso yung ginahawaran niya sin lasun, mabuhi na isab siya, minom na isab sin lasun diyan, wal iyadu billah, biyat na sadya, magbalik-balik yung kahalan niya, wal iyadu billah. Damik yan in simakat patas bud, masatan yung ini bukun na bud, kas building biyan, limakso, pababa biyan, nabulakay, in amin, ini biyan, nabagbag, hadlaw akhiratin siksa kanya, buhiun siya, biyat yung kaunan niya, salama-lama, hinang niya, halaw mapinal ka jahannam, wal iyadu billah. Nabang tanyo kita una kataw tayo manguran, way ronda na solve in amin problema niya, biyan, gamayan, magduruhon na biyan. La ilaha illallah. Dahil nga problema rin diya dunya, harap matupa, siksa, pangsan, hadlaw akhirat, wal iyadu billah. Na dahil nga rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in agama niya, agama Islam, amo nang Hindu ikato tanyusin, amo in solution, sa lagbo-lagbo sin katan problema, musiba, amo na yung pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kataw tayo manguran. Pagsabar, hangkan na yung pagsabar ini, pagtawon siya, kuwatud du'afa, kusog sin mga tao malamma, hilatun liman la hilatana, kapandayan sin mga tao, wayroon kapandayan doon kanila, pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na ita, apabila in manusia nagsabar hawak tu musibah, biyabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala amin ayat biasa tanyo kaina panagnaan sin muhadara tanyo ini parman sin Allah subhanahu wa ta'ala biyaitaan kita niyo, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, pagkain dunya ini amuin paghula kabuhi tutukasan, biyita tudka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in wayroon dapat maun, wala nabluwannakum, tanto ibot tukasun namu tuod kamu, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, tukasun namu tuod kamu bisyai'in minal khawf, sin uno-uno na may napakaradyaan makabuha, waljo iwan sin datungan gutom, in hula biyayan sumigpit in kabuyanan, wanaksim minal amwal, kumulang in pangalta, wal anfus, iwan sin
ginhawabaran, kakasihan mo biyan, muy paamuin adlaw akhirat paghula niya kaktal, mapatayin manusia, kalasahan tabiayan, ngayon iyan, pajatuhun to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairoon dapat diyan. Was samarat, iban sin bungang kahoy, panghiyanong biyayan, pag-usaha, hakagimba-gimbahan, kumulang biyayan. Ininikatan uno, bang taaturun biyayan, musibah, amuin aramala biyayan, kahalan bukun marayaw, kahukawan sin manusia, sumagawa pamanga sila tao sabar ini mahinang siya rahmat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala sumunod sin ayat wa basyiris sabirin. Pakuyaga in mga sila tao sabar apabila datungan na sila sin amuin kuan ini. Mga tutukasan ini biyan. Subhanallah. Ampay ini wayron to dapat. Sabiari kita hadunya biyan. Pagtutukasan kalubang kita adlaw akhirat na, wayron na pagtukas, magtumbas na sadya, ampayan, salukay mo buhi, yari kawalong dunya, masi-masi dumagpak kay mo, in amuin tutukasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Narindi ini, bang mo piyagsabar patuhan Rabbul Alamin, mahinang siya rahmat. Dahil nga sabitin Allah ta'ala laong niya, wa basyiris sabirin. Pakuya ka in mga tao sabar. Subhanallah. Pakuya ka. Mayta. Hindas siyo yan. Alladina ida sabathum musiba. Amin mga sila pabila diagpakan sila musiba. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Namung sila inna lillah. Bunaltod in kami ini ha Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in tagda po kamo. Wa inna ilayhi raji'un. Iwan bunaltod in kami na magbalik da. Maguro-huro katan matukan niya biyan. Kabtangan pagsabar mga kataw tay manghuran. Pagsarahakan pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hati niya, biyugso mo, ingkatan, pakaradyaan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon ka nagmasukal, nawapat, in kalasahan mo biyan, kanunungan, bihi jantong mo biyan, nawapat biyan, wayroon ka nagmasukal, intiyamu mo, inna lillah. Bunalton in kami ini, ha Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung tagda po kamo. Daya sabi ito, wayroon kapatut na magmasukal biyan, magbutol, sin pangatayan tabiyan, di magrida sin pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala hukuman niya. Sabab karena intag na puhati kato taniyo, bukun kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Daya sabi at tubang niya kawaon, inasalkan niya, siya intag na po, siya in nagpapanjari. Uno yung kapatut ta, di magrida biyan, magmasukal kita, sin hukuman sin Allah ta'ala. Nahangkan na mga katao-tao manguran, kabtangan sin mga tao sabar, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillah bunnaturin kami ni Allah ta'ala, wa inna ilayhi raji'un. Iwan bunnaturin kami, magbalik damat po kanya katan. Na hindi ini kahalan mga katao-tao manguran, mga tao sabar, diatungan, diagpakan sin musibah, hapangalta naka, atawa kalasahan nila biyayan, nawapat minui pa hukum biayan, iban sin kaiban ng tutukasan, hawak tu diagpakan sina sin aramalabian, mahayang inom sin daghal nila. Mayta sab sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyong basan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, parman sin Allah ta'ala sumuno ayat, hatat kala sila nagrida na pahukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabar sila, iban pamung nila inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ulaika alayhim salawatum min rabbihim. Madawhat nila sila na yadto in tiyagamahan sin Allah ta'ala, aun masuku nila hadarat sin Allah ta'ala, salawat min rabbihim. Hatinya keampunan, iban sa sabbutan babantuan day nga Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan nila Allah subhanahu wa ta'ala. Bantuhon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala dunya akhirat, sarta ampunin pardusahan mo.
wa rahma. Iban sin rahmat. Subhanallah mga kataw tayo manguran. In asal-asal musiba, sumarawa atat kala, piyag sabar ta pa Allah subhanahu wa ta'ala na hinang siya rahmat. Subhanallah. Mataod. Bangta nyo, kitaw ning kahalan, mataod kahalan sin mga tao sabar, in musiba, bang taturon na hinang rahmat. Tao na bankrupt diyan, upaman niya biyan. Na bankrupt diya yan. Piyag sabar niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in asal-asal biyan, di siya mag-iibadat, kulang. In waktu na mag-ibadat, waktu na bankrupt siya, nakatumtum patuhan Rabbul Alamin. Nakatali, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kautwi, in mga pangalta, in mga pakaradyaan dunya ini, bukun hati ini tutog. Hambuk waktu, maigbeng kato tanyo. Di nga kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sabi to, subaya ko mag-ibadat kaniya. Sa amura inin tutog biyayan, marako sampay, sumud palupa punod. Nagkasayo, nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtawbat. Na inang rahmat na kataw tayo manguran, bangya piyag sabar. Subhanallah. Damikyan, na inang siya rahmat, sabab karna, sin pagsabar niya, makadawhat siya, tumbas, sa taud-taud, di masaypua. Amo na intutungbasan sin mga tao sabar. Subhanallah. Mga kataw tayo manguran, in kalagbuan, kalabyan sin pagsabar ini, kitaan niyo, in katan ibadat biyayan, siyusukuan asal sin Allah subhanahu wa ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyu amsaliha. Isiyusiyo in makahinang hambuk karayawan, na intong bas niya hangpo biyan, karayawan magtuy. Hambuk amal ibadat, tungbasan sin Allah ta'ala hangpo. Lipaton yan sin Allah ta'ala sampai pa 700, sampai palipat, mataod biyan. Buat malayin kaning pagpuasa, inya to siyusuku asal kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naon pabita sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin labi rin dito hato, amuin amal ibadat, lipaton sin Allah ta'ala, day nga hangpo, papitong nga katos, pa lipat mataod biyan, depende hamiyat tabiyan, lipaton sin Allah ta'ala, naon pa rin dito hato. Diyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi, uno mga kataw tayo manguran, tungbas pahala sin mga tao sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, bunal tod intong bas pahala sin mga tao sabar, hadarat sin Allah ta'ala bighairi hisab. Wayroon limit niya biyan. Amin matan unlimited mga kataw tayo manguran. Di masay po subhanallah. Bukun hatadya hangpo 700. Sa di na kayatan diyan, magdatong intong mas pahala nila biyan. Di masay po yung taod mga kataw tayo manguran. Way hugnaan niya. Subhanallah. Hangkan na bang piyag sabarta in musiba, timatong kato, may nang siya rahmat dunya akhirat. May nang siya rahmat dunya akhirat mga kataw tayo manguran. Wa ulaika humul muhtadun. Iban sila na yato parman sin Allah ta'ala, madawhat sin mga tao sabar, in mga tao halawm hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Tungo mga katao tayo manguran, madawhat tanyo, bang kita nyo nagsabar hawak to diag pakan kita nyo musiba, salawat day nga Allah subhanahu wa ta'ala. Uno ini, babantuhan sa rayaw-rayaw sin Allah ta'ala dunya akhirat, iban kaampunan niya. Ikadua niya, rahmat. Rahmat mga katao tayo manguran, ulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang sawabi kasudtan niyo palawang sulga niya sabsin rahmat niya. Subhanallah. Kabtangan sadya inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Kiabtang sindila mo, bunga, deng habihi jantong mo, inyat to wa ta'ala sarta ikatunya hidayat dengan Tuhan Rabbul Alamin. Nabang kita nyo kaya hidayat na sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na makalawang kato tanyo hang sulag siyo-siyo. Ampa bang inmano siya, di siya magsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala,
in maun kaniya amo na in opposite sinto yat tumakataw tay manghuran. Opposite sinto na sabot yat to rahmat, hidayat, iban babantuan, sarayaw-rayaw sinallahu ta'ala, iban kaampunan. Opposite niya inikatan, madawhat sintao wayroon kasabar. Amoy nagmasukal para sintakadaran. Hangkan namang nyo kitaon yayan inkaunan sintao wayroon kasabar, hawak to datungan siya musib. Doon na'y magbukduk sindaghal, magbara sin bayho, maggirit sin tamun, maggisik. Adyo itom, puno may tayan. Pag masukal niya tumakataw tayo manguran, nagdadalam hati biyan, kuno biyan. La ilaha illallah. Na hinang si mga kuwan biyan, nasrani biyan. Sa makasusaw biyan, damikyan aun na sumingod biyan. Dahil mga bangsa muslimin. Hidayatan naman sila katahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun hat biat tumakataw tayo manguran, mabut inkaymanan, wayroon kasabar, magsukna sing ginhawabaran diyan. Ay kahuna ganda kumyatay na, ganda kumya na biyan. La ilaha illallah. Magsukna biyan, mabaya na mapatay biyan. Pataya na ako, magsila nakataw wayroon kasabar biyan. Na di ito masolve in problema, gamayan magduruhunin musiba. Magduruhunin musiba. Na ini ni mga kataw tayo ng uran, dahil nga mga hinang liangan sinsara tanyo. Amuin magmasukal biyayan. Apabila aun mawapat biyan dahil nga mga kalasahan ta biyayan, ato adatungan kita aramala, hauno-uno na pakaradyaan ta biyan, nabiluwa na yung masatan yun ini, mataod lang ta nasunog in pamaybay nila yan, paghula nila, in pangalta nila, in kalasahan nila yan, na amo na inin wakto hipagsasabar mga kataw tayo manguran. Tinggalan tanyo in pagmasukal yan. Mabut na nyo yato yan. Mabut magsampay, magsuk na yan. Sabi ini mga kataw tayo manguran, na liangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. May itong salingan niyaha. Amuin, wayroon pagrida, papakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadya ini kaaunan sin manusia, di niya masolve in problema, gamay magduruhon mga kataw-tay manghuran. Magduruhon in problema, in sakit, sin pangatayan niya, sin pamaranan niya, diuk-duk niya, daghal niya, in bayo niya, biyakan niya, sampay mawut magsukna siya, sinbaran niya, magmatay niya yan, inyat to gaman magduruhon ng problema biyan. Sampai kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siksaon intao nawapat na yato biyan. Sab sin pagtulik, pagsilawak sin mga tao wayroon kasabar biyan. Usog na mayan, labiluba ng kababaihan biyan. Sabing kababaihan na malammato din amoy nung ta emotion nila biyan. Ang wakto di nila makontrol biyan, na magsilawak biyan. Hangkan na iniliangan in hakababaihan in manibaw kubol biyan. Sa malamma in emotion nila biyan. Di nila akong makontrol. Ada kala in aniban ben dito hato sumilawak biyan iban pagmatay biyan. Na ini mga kataw-tay manghuran, siksaon in taon biya ini sa boyron kasabar niya, nagmasukal siya, malapay sampay in taon na wapat na biya yan. Dita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mayta yu'addab bima niyahalay. Bunal tuod in taon na wapat na, siksaon siya kailo, sabab sin pagmatay sin mga taubuhi kaniya. Wal iyadu billah. Ando kailo siksaon in kalasahan ta, halong pakuburan niya, yu'addab fi qabrihi, bayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, siksaon halong pakuburan niya. Sabab sin pagmatay, pagsilawak, pagtulik pataas sin mga tao wayroon kasabar. Sabab sin miyatay in kalasahan nila yan. Na ini ni mga katao tayo manguran lang sin mga ulama, apabila in tao nawapat yaon, wala nagbin biyan, wala siya nang hindo sin nagbin, ayaw kamo magsilawak, pagsabar kamo,
sabarin nyo biyan bangko no waktu mabutin ajal ko biyan na sabarin nyo biyan ayaw tuod ka mo magmatay biyan na bang sa upama wala siya nagbin simbiyay ni wala siya nagpinturo pa ahli niya pa mga manos siya kakampungan niya wala siya nagpinturo na inya to dahil nga sabi to siksa unsya sin Allah subhanahu wa ta'ala sab ka na wala niya tiyarbiya in ahli niya ang paadapon bang niya hihinduanin anak asawa niya biyan ahli niya kakampungan niya kuno waktu mabutin ajal ko ayaw ka mo magmatay biyan ayaw ka mo maghinang pito ayaw ka mo magkuan sawing paghinang pito biyan to masabutan nyo damikyan ini itong ini si mga ulama dahil nga niyaha amuin pagmasukal papakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala sab ang kanay ni wayroon na siyara mga kataw tayo manghuran sab karna na in amuin lang ta hinang ini sa kaula-ula wayroon kita nagrida biyan sin hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon ta tiyay na sadya biyan in amuin lang ta pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luba na hawla tanyo ini nabang di kahinangan biyan to pagpito pagkapatan biyan biya lang namiyatay patay manok-manok biyan hati niya wayroon kapusan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asal biyan mga kataw-taw manguran in kita nyo ni manusia na aon gantan sin pangumulan tanyo bang kita nyo mapatay na ipapahinang sa dyan upat para kala biyan saputon liruon saputon sambayangon iban hikubul biyan puas para kala biyan amuyan biyan in aturan biyan dahan pagkaun in mga tao kiamatayan biyan family amo yato in aturan biyan sabi ka ko yato sin kasusahan nila biyan nailingkat sin aramatan nyo pagtulong tawang yan mga katao tayo manguran ang paadapon biyan na ando kailo di na mag-breakfast habay dito na kita law niya kiamatayan biyan kumaun biyan la ilaha illallah na ini mga kataw tayo manguran wala kita nakatawang gamayan na magsusungit to biyan in amuin bugat sinamuin kahalan nila biyan ando niyatay in kalasahan sampay in sapi mandangan mapatayra makad biyan piya urul biyan na dengan sabiat tuin agamatan yun ang hindu sin kaluhayan mga kataw tayo manguran bang tapyag sabar na sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala makalayo na kita rin nga mga hinang biya ini biyan amin bukon na hasara biyan na biyan mga kataw tayo manguran amin mga tao wayroon pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala maawon kanila in biya mga kakahinang biya ini biyan amin gamen ikasung sin problema magmasukal mabut magsukna biyan Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda la yatamannayan na ahadukumul mauta lidurrin asabahu ayaw tuod mag-angan-angan inhang katao kaniyo sin musiba dimagpak dimatuha kabuhi niya ayaw magsukna biyan patayan na ako ayaw lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam sumangawa bangsaw pama amuin mabaya na kautuod biyan di mo nakakausan biyan nalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam paingkana labudda fa'ilan bangsaw pama mabaya tuod siya biyan murul na hinduan siya dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, ya Tuhan ko, buhi ako, salugay in kaaunan sin kabuhi ini karayaw kako. Watawaffani idha kanatil wafatu khairan li. Salta patay ako, bang in kaaunan sin kamatay ko, hikarayaw na kako, napatayan ako. Na bang sa upama amin pabaya na kautuod na amin dua abay ta katutan niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya di ta mahinang susun mga kataw tay manguran sab karna in kita niyo manusia di ta niyan matantuin kahalan ta niyo hadlaw akhirat ampay hadlaw akhirat na dua ring kaaunan biyan dito hato bang bukon sulga kasannangan kabinsanaan apinal ka jahannam siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala na hangkan na wala jiyari kato tani magsukna sin ginawabaran pataya na ako biyan
May ta ko mga yupa Allah ta'ala sin kamatay biyayan. Ada kala di mo kaingatan, nagtatagad kayo mo siksa, waliyadu billah. Nang kanaliangan niya to sin sara biyayan. In magsukna biyan, mabaya ko mapatay na biyan. Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, pialuhay niya yung kahalan biyayan, sa baong mga manusia, na di natog kahawiran biyayan, nahinduan kita nyo dua biyayan. Amuin, hibugsuin pakaradyaan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li. Supaya di tamahin ang susun mga kataw tayo manghuran. Sabab karna, aun bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidhi, ma min mayyitin yamut illa nadim. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iruun tao mapatay buat malainkan magsusun. In kana muhsinan, nadima la yakuna zdad. Banging kaunan niya tao marayaw, magsusun siya rin, may wala niya giyanapan in pag-ibadat niya biyayan. Wala niya siyaot in panagna ng puadlaw simbulan dun hijja ini. Nag-ibadat siya, naglugto biyayan. Magsusun siya. Wa in kana musian, nadima alla ayastatab. Ayastatab. Banging kaunan niya isabyan, taumangi na magsusun siya sin pardusahan niya. Bang mayta, wala niya kay pagtawatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan na mga kataw tayo manguran, ayaw kita niyo mag-us-us, magsukna biyan sin ginahawabaran. Apabila dagpakan kita niyo sin musiba, sumakawin aununtan niyo, pagsabartan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya maun katutan niyo in tutungbasan, wairun hugnaan niya. Sarta makadawat kita niyo sinto, para kala yato susuko sin mga sila tao sabar waktu diyan pakan sin musiba, namung sila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, suko nila yung kaampunan, babantukan ng Allah ta'ala dunya akhirat, rahmat, iban sin halawm hidayat sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga kataw tayo manguran, patubtubon tanyo rin dihay ni murah-murahan amuin tiyay nakatu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat tanyo then di halawman sin panagnan hang po adlaw sin bulan dul hijjah, iban singkatan waktu lapay na in bulan Ramadan, murah-murahan sarta yan ugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiunyukan sin kasabar in pangatayan sin mga kataw tayo mangurantan nyo, diagpakan sin musiba aming nasunog in pamay paghula nila, mura-muran tiunyukan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan nila sin kasabar, sabab amuran in solution mga kataw tayo manguran, sabaran tanyo in pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Salam doa namu kanyo katan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.